Dobro večer, poštovani građani. Evo i kad mislite da plenum ne radi, plenum radi. Dakle, aktivni smo i nedeljom uveče, kao što je to ova noć. 1. aprila desila se emisija gdje smo mi iz plenuma bili gosti urednici, gdje smo se suočili sa predstavnicima političkih partija. 1.4. smo imali jednu stranu priče, noćas imamo sasvim suprotnu stranu priče. Pored mene je gospođa Mekrema koja će evo iznijeti činjenice i sve ono što je preživjela zadnjih 3 dana suočavajući se sa Senaidom Begićem. Dakle, Mekrema, vi ćete nam noćas ispričati šta se zapravo desilo prije 2 dana u kancelariji šefa političke partije SDP-a. Da. Ja sam Mekrema Puščul, završila sam ekonomski fakultet u Sarajevu, smjer računovodstva i revizija. Odradila sam pripravnički staž od 1 godine i dana u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Znati da istoimeni jedan pripravnik koji je sa mnom odradio pripravnički staž potpisuje ugovor sa gospodinom Senaidom Begićem. Ja, saznavši za tu informaciju, jako me pogađa i odlučujem da krenem tražiti svoja prava koja mi pripadaju kao djetetu poginulog borca, gdje on u emisiji kaže da prioritet prvo daje šehidskoj djeci, pa onda ostalim, što nije tačno, jer sam ja i prilikom prijema za pripravnički bila diskriminirana od strane njega. Odlučujem se da s njim obavim znači razgovor. I to se dešava u petak, jel? To se u petak sad. To se dešava da u petak, jeste, gdje sam ja otišla na razgovor kod njegovog stranačkog šefa sa svojom majkom. Znači, nas dvije smo skupa otišle i kad smo tamo stigli, čovjek nas je zaista lijepo primio, zaista smo obavili smo sa njim razgovor, s tim što je on od nas odmah zahtijevao da zovnemo Senaida Begića. Mi smo rekli daj da mi kažemo ono svoje što treba da kažemo, jer se zaista sa Senaidom Begićem ne može razgovarati. On se tako je ponio diktatorski. Nakon obavljenog razgovora sa stranačkim šefom dolazi Senaid Begić, ulazeći znači u kancelariju, uopšte ne gleda mene i mamu, pozdravlja šefa i sjeda. I nakon toga počinje, znači, da kaže drsko mojoj mami da će da je sankcioniši. Znači, gdje sam ja tu zaplakala, da će on meni kazati ja ne padam na tvoje suze. Ja sam njemu rekla, nije bitno, ja ne želim da išta mojoj mami fali. Ja sam oca izgubila, ne želim da nju izgubim. Onda je on počeo, znači, da kaže da će je sankcionisati, da je se ponašala kako ne treba, da joj je pripremio, znači, sankcije, to me je teško pogodilo. Onda sam ga pitala na osnovu čega je ušao pripravnik, ovaj koji je upravo ušao, koji sada radi, on je meni počeo šakom od 100 da lupa i da kaže da je on bio od najbolji pripravnik od svih pripravnika. Po ocjeni mentora. Onda sam ga ja pitala, a ja? Onda je on rekao, samo, ali je toliko lupao šakom od 100 da sam se ja na momente zaista prepala, znači njegovog ponašanja. Ja sam njemu tada rekla, nije problem, ja ću svoja prava tražiti zakon. I tu je se tako i završalo. S moje desne strane nalazi se majka gospođe Mekreme, koja je ujedno i zaposlenica Zavoda za zdravstvenog osiguranja. 30 godina. I mene sad zanima, obzirom da je vaša ćerka pomenula da je drski Senaid Begić lupao šakom od 100 i prijetio vama da će vas sankcionisati. Na koji način i kako je on to mislio? Obzirom da u njegovom predstavljanju ja sam stekla dojam da je on vlasnik privatne firme. Čini mi se da se on upravo u tom istom zavodu ponaša kao vlasnik privatne firme, da sam donosi odluke, sam, evo, daje sebi za pravo da sankcioniše osobu koja radi tu 30 i kusur godina. Da, gospođa Sandra, upravo ste. Pred njegovim stranačkim šefom u kancelariji
Ja sam mu lično rekla, vi se, gospodine, ponašate kao da je to vaše 1+1. A on je meni odgovorio, ja sam direktor tu i ja odgovaram za sve. Jeste vi direktor, ali treba da postupate u skladu sa zakonom. Vi ste ovog puta moje dijete diskriminirali i moje dijete upućujete na sve strane, samo da nema pravo u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Njegovo ponašanje u kancelarijama njegovog stranačkog šefa bilo je da bi on zastrašio mene i moje dijete, da ne smijemo pričati, da ne smijemo tražiti zakonom prava stečena, nego onako kako on kaže. Njegov radnik Zavoda zdravstvenog osiguranja koji je primljen za njegovog mandata, Hodžić Nedžad, je rekao na jednom mjestu neka zna da joj dijete ondje neće nikada biti primljen. A taj Nedžad je se vratio iz Amerike i on je sad šef košarkaškog kluba i trener Čelika Zence gdje je i Senajt Begić potpredsjednik. Znači, to ti je ta relacija ti meni, ja te. To nam je poznato. Jeste, upravo to. Međutim, njegov stranački šef je samo posmatrao i gledao. Pred svojim stranačkim šefom, Sandra, pitali ste me zašto sam censan. 28.3. kada sam saznala da je potpisao ugovor sa navedenim uposlenicom koji je taj dan potpisao, ja sam ušla u kancelariju šefa financija Omera i pitala ga šta ima novo. Međutim, nije mi ništa odgovorio. Ja kažem kako nema novo, kad je rekao danas potpisan ugovor sa Šabanović Asmirom. I on je otišao kući, ja sam otišla u moju kancelariju. Otišla sam kod šefice Haše i pitala je Hašo, po kojim kriterijima je primjen Šabanović, a po kojim je kriterijima odbijeno moje dijete. Ona kaže meni, Šuhreta, ja s tim nema ništa, kako direktor naredi, ja tako radim. Šuhreta, u državi u kakvoj živimo, s političarima koji nas vode, da li vi vidite negdje svjetlo na kraju tunela? Da li mislite da ima budućnosti za djecu u ovoj državi sa ovakvim ljudima na čelu? Pazite nešto. Kada je riječ o političkim partijama i koji sad trenutno vlada, recimo, i ovo što sam ja i moje dijete doživjelo, ne vidim. Ali među političkim partijama, vjerujte, ima ljudi koji su i pošteni, i koji su radni, i koji vode računa i prioritetu, recimo, poginulih boraca, dok kod Senajda to nema. Kod Senajda je moje jedino dijete bilo iz reda porodica poginulih boraca. Sad u ovoj turi koju je primio znam da ima Berina, ne znam kako se preziva, da je ona iz reda poginulih boraca, da su tu sve drugo ostalo djeca elitna. Ministrovoga. Da. Gostujući u emisiji 1.4. dakle, mnogo sam se toga naslušala od gospodina Senajda Begića, obzirom da je bio najglasniji, najžustriji, uvijek imao kritike, ali se uvijek i vadio na to, nemojte poistovjećivati sve. Nismo svi jednaki, nisu svi političari jednaki, nisu svi ljudi jednaki. Dakle, izdvajajući sebe iz mase kao nekog dobrog, pa za njega vrijedi ona ko čemu, kurva o poštenju. I bila bih mnogo sretna da ovo Senajt Begić noćas vidi. Mislim da će mu ovo biti kraj karijere, jer ćemo se još dugo baviti njime.